Okay. Para ka kita, LDR. Para kanya tayo. Hello, mula pa rin sa probinsya ng Cagayan Valley, Reggie Falcon. Kumusta ka kadi itanbyag ko? Siya kadipay, di malaglagip mo. Siyak man bilang ikas mo damagen sikat ina arara paapen. Nasyak dito'y awa agtanakan kasasarita dayto'y ladahon ket kada awak mo telepono sot dingge dayto'y parukong ko Nagurigaten long distance ngayon Itden na tiiliw ken panas Nagina ti oras naglabas Gaput karayo adi may papas Alen agan anus kabiyag ko Idayal mo dayta telepono Gang tayang ta isega ken sugno Sa siksikalat inayayat ko Uray adayo ka ito'y arpat Kasla asideg ka latakan niya Daday tatimek mo no mangiga kumanayen tungo aliuliwa Day di intugot ko as patay Inikot ta awan ti mulat na Ipusun kayang maulila at atape Iliw na kansagahan Nagrigaten long distance kaya Itden na tiiliw ken panas Nagina ti oras naglabas Gaput karayo adi may papas Alawen agan anus tabiyag ko Idayal mo dayta telepono Rang tayan ta isega ken sugno Sa siksikalat inayayat ko Nagrigaten long distance ngayat Itden na tiiliw ken panas Nagina ti oras naglabas Gaput karayo adi may papas Alawen agan anus tabiyag ko Idayal mo dayta telepono Rang tayan ta isega ken sugno Sa siksikalat inayayat ko Sa siksikalat inayayat ko Maraming thank you